Evo, danas je 7. april, sunce je već zašlo, sad će akšam. Bio sam sam do popodne, Amar mi je došao malo pomoć i završili smo 6 redova i više ne možemo stići, jer sad nažalost moramo sve ove vreće, da ne ostanu preko noći ovdje, utovariti i kući voziti. U svakom slučaju 9 vreća umjetnog gnojiva smo NPK 7-20-30 posuli i 20 vreća kreća, tako da smo u svaki red išli po 4 vreće kreća da bi neutralisali kiselost. Sad ćemo to natovariti i sutra do džuma namaza vidjeti ako mi Ermin tjedne šta pomoći, sa njim raditi, ako ne onda ćemo Amar poslije džume. A sad ćemo pokušati ovdje ove grane što su nam ostale od šišanja i od onih sasušenih da zapalimo i da idemo tovariti.